kumuninga na kalu kina no muni vosa ki mami dhambe mai na no muni vale baleta ni ki mami ngandra na no muni vosa ki mami waka iyo me ki mami na ki mami sauma na isaule levu na ngani no muni vosa e ke baka vina vinaka na ni mami turanga na matakan singa vinaka indai kana no muni vosa ni mami tavi na tamata na baka rautaka na elo ke mami ni sala ko mai be ke muni turanga na musumuni muni baka rautaka na no muni vosa vinaka vale una klo kana no muni tamato te vita na no muni baka ro na baka buku yau da ke mai be na ke mami meda ni rasati ko tiko nga mata ke yau na baka buku yau mai be na ne mami ngase au na buku da ke mai be ra baka buli yau ni sa baka nana luke na ne no muni baka ro vinaka vale una klo ni baka rara mataka na mata ni loi ke mami ni ke mami na lesio ke na salatani mata ni ke mami mai sotavi ke muni ni no muni vosa nga na klo na sere ke mami vangalala taki ke mami laveti ke mami savai ke mami vakavukui ke mami na ne mami klo meroni ke mami bula taka indona bula vakaroko taki kina na edamuni kami laveti kina na edamuni na mataka vinaka indai muni vakaturanga taki na klo muni vakaroko taki no vukuni songonya na mataka ni singa vinaka ni kua ke mami duba ke mami masu ke mami vakavina vinaka senga na yadatani na yadai chisunga na leve muni na ne mami turanga nei mami bakabula tale endina endombonga. Amen. Jisu vaso so wana kalo ena mataka singa binaka indai lulu tale bakandua we ko etiga samu wakalo ngata taki kenta na turanga ena mataka binaka ni konta baka binaka bakale usara wana kalo ni rauni ndamai sota tiko baka tokani na marama ena mataka binaka indai binaka bakale na waka iyo menda mai tiko rawa ena mataka ni singa vinaka ni koa anda kinda makatakal tingana nonda turanga nanga celebra tiko batike kenda na mataka vinaka ni koa sakin da batike muni na yada tale ni yada di turanga o Jesu Kristo kakina na non rambola na ilumuti ni kalo ertiko na mataka indai ramai na non session katarawa rasati ko rawa na mataka ni koa kim sakin da batike muni ena yada tale ni nonda turanga au kinda bakira talanga na vei matalotu vei tikini angoi Kristo enda tipo bata na mataka ni singa vinaka indai dona casa da kabati ko nakalo amen dona casa da kabati ko nakalo sa te ko kambasu tiko yani na ilati kasasinga ni raiva na yada ni matalotu na yalanda sangangandre tiko ngabua nakalo kena na mosa dona você da buta na ngone turanga Jesu ka koya nganga ni nona masu me ke mami dombau me baka ndarsan dombau so there we will come to a point in time and I have my and dona ngauna where there is only one spirit there's only one word there's only one shepherd and then dua bata and senga tali laurai na yada ni nonda isongo lotu senda nonda duindui and dua bata na nonda ngangandre kena bonua enta baka na matakina ya buana kelombe bakata ki koya ene baka tau oti ni ngau nango da baka bina kata baka baka lebu ti buana kalona be ngau ni salai so sa te ki bu labe tati ko mai baka malu na nonda mula amen baka dei taki kenda ti ko mai baka malu na sonaka so nakanta daw river bikina ririko rereliu sa otitiko may nango sa we are treading slowly so confidently and allow mani maten tu nikalo na bosa ngani kalo ya takawati ko ya kena yalo tambu nikalo ko anda sa baka binaka kina di wano anda tu kina iliwan ando nangauna we are no longer there we may not have arrived sa ngambaka ni ndasa tau da kasal ya ndasa tosti ko iliw na uno andati ko may kiniliwan nando ngona awatin yan sala ko sibita mai nasaka kabakitiko kinabe kay na tiko ay matanda merawani bakalonga tataki kenta na kina naturang God is raising up an army doon ang matay balu baka raw takatiko na kalonggo na baka tao tiyo tiningona because the greatest power in the last days is going to be the power of the church. Senga ni kau ni lamos, senga ni kau ni rangi, senga ni kau ni mata ni tu, na kau ni kalau, na yalo tambu, na songo lotu, na tiki ni ango i Kristo, kaya enta na baka takilati ko kina, na binakasar. Yani baka tawo ti woti ni ngona, baleta ninda kadibin da sudu mai, da mai ranandi ti ko na ngau nango, baleta ninda tamatan dua tania, enta tamatan dua tania. Iya. Mataka ni singa binaka indai enta na mai be wase ti ko na dona lesoni ena mataka ni kuwa ke karawan ni na
Laveti kenda da ke mai na doni bakatangen ngende da sati ku kina baleta nangangandre ni kalauya. That we keep moving forward. Da tosti ko iliu. Da binaka na singa na noa, singa matarawa, kanda binaka sara. Baleta na nanggangani na masu, na nabosa na ngoni turango chisu madi ulima basa nga bulu kawalu. O ko mondonga binaka sara. Beka sa binaka sara na tamamundo sati ko may lumalang. Iya, dona tikini bola tambu na doronga da bako semana maten kornida na kena wasi ruo na tikina idiwa tu na kabangon ni bola tambu. Iya sama kana i bola. Ni sa senga na mata sa kunea, senga dalinga sa rongoda, se duro rawa kina loma ni tamata, na vei kasa wakarutaka na kelu, vei rer loma ni koya. Tikini bola tambia. Kene bale, e via kai tiko na kelu, e sona kai tiko, se pera tiko nindedo we. Sona kai tiko, se senga ni adoba tiko yani, na nonda, na titombu ni nonda bula ni vea kai ni batake na kelu, ia, nona ngangandre na kelu, menda na lai sarabay na dona ngauna. Menda lai sotabay na dona ngauna. Me tiki ni nonda bula na dona ngauna. Galay tuko no ka na tiki na tini, ia veke mundo nga. Veke taru. Veke mundo nga, sa wakatakila veke mundo na yalo tamu. We have that privilege. Sianga na mate kunea, sianga na dalinga erongoda, sianga ni dudururao kina loma ni tamata. Ia veke darunga. Sa wakatakila mai veke daruna yalo tamu ni kalo. Balata, o koyan duan nga, e kila o koyan na veka titombu ni kalo. Kona kai senga ni rei darau na mata, daruna rei darau ena dona ngauna. Amen. Kai sper ni rongoda ng dalinga ni tamata, daruna rongoda, daruna bakan din taka, daruna ya daw bayani. Ano puno sakau tikan daru tiko kina na kalo. Iya. Ena senga ni rawa ni dana lako tani mai na vei wakatangin dengan deso kamerao ni dala betan na kitalen ng bula kina vei wakatangin dengan de bobo ni kalo malata ko yang na kawo tiko na kawo senga talen dona tamate na kawo ya ni bakabuya tiko na kalo na vei kakede e na vei mataka ni tiko na yalo tabu ni kalo we flow together, we should be flowing together. Right? Ento donu mendala ko tiko batake na yalo tamu ni kalau na beka bobo na bagarita ka tiko mo ko na besinga. Nondar mata bubale, nondar umbula bakawati, na bagarita ka tiko may na kalau na kabo. Dutan na marama, we are so different. Dutan ni kendar marama, dutan ni na kau iti ko bekenda. Amen? Iyo, ni buli ka may nakalaw, may naibakate kibu, kahit ko may nakalaw, sabi naka. Matay ken, kabi ken mataka, ken matay ni singa, karon ni singa. Mega may adaba may, na bakate mo na ken wasi ro na tikin kawal to na koya. Iya saray na nakalaw, ni singa ni binaka, ni tikon duon na tamata. Aw na bulia, endo na daw ni beibu kaya nga, endo na daw ni beibu ke, mayang abwa. I will give him a helpmate. Veibuke sotaba. Amplified version that is suitable. Rauti ko ay mga binaka. Si maribada mo na malumu, si maribada mo na ipangaroni bola, rauti ko mga binaka. Baka binaka taka nakalaw ni kauti ko may ayana no mulili ni ng matabubal. Suitable. Complementary. Kavi kena soli tiko ngore veiko we sharpen each other. Meron libangan do mambula kina na kavi kadibi kemen raw kina na kalo when you were one. So we are not one behind, we are one together. Right? Meron inda tarava ke na nonda matabu wale non rambula na lubenda kabako sibi na kavi kadibi kenda kina na kalo. Iya, na bosa na help mo, na bosa makaipiru na EZER, EZER, a strong help. Gai, bila natiki ni wala tambu ya na biala lati makawa, ni baka madala takitikina na kalo, that he is our refuge, o ko na nonda in ronro, o ko na nonda daw ni veibuke. Baka yang atakitalitik ngakin na bosa baka ipiriungo na EZER.
So you are not just a normal helper. You are a strong helper in Christ. Na kau ni nanang daw vei bukin na kalau raida na kalau ni ondua tani mora ni ramita na watimu na bosa ngona eza baka ngataki nanang daw vei bukin na kalau atalenga na bosa baka ipirwe baka ngataka na kalau vei ko watakayau that we have the power, that we are strong enough. Enta rubei bukin na vei asa ni bula kita nga ubale songo lotu ono ni daka oigo nandua tani tiko. You are a strong help in God. Kaya na bago biang dubero na luwego tangani na ngono kem rosa nang gase da sarakina. Au nangai kito nangai do tal na takabi ko nakakito do bakaka. O sing via kilana da bondo do daka. Au sing ni via kilana da boso do daka. Nakangau kila na bono ki rosa la ko tikinongo kem do na muria mai. Menua ke rosala ko tiko kinango na menua ke mendona muria mai do dakava na kata mendo dakava at the end of the day kono matutusa kwa kaucho so o yau ke no nongo matamu wale kito nangarawi chobanga. That is a very powerful declaration. Baka tusaya na besinga kaya la ko tiko na drugs na lubemo baka be Italia tiko tai ndo tal tiko na mata ni tuala ko tiko kina baka tusaya na besinga o iko kena nomu mata wale kem do nang garawi chobanga ni marama daw masu hirna lubemo erna ngani daw masu ni ko bula na bosa ni kalau hirna lubemo erna baka muria na bono iko tiko kem, because that is a very powerful declaration. Kaya enda senga nindo menda sotaba na lenga ni mata wale menda ngai na nomu ni senga nindo na kain da roni da wali kina vekatu metasanga senga. We are more than privileged. We are more than blessed. Isa sulia ke tu weekend na kaluna veka kede pero in the breakthrough kina na biasa ni mula kede na. Sulia weekend na na bosa, sulia weekend na na yalo tamu ko tiko batiki kenda na vengauna. Sulia weekend na kau ni adana. Sulia weekend na na bosa ni alel. So everything is attainable, everything is achievable, everything is possible. And Allah mani mateng tu ni kalau. Kaya na matakan singa binaka indai era u binaka temi ubaka ya longa teki kenda. Ni darei na veka saya do tu bura indai en dondono be da ve sautal ti ngau kenda. Menta laku mai kinan do nei bakatangin dengende kinan do tale. There is one thing to arrive at a particular level. So ngau nanda utarai kenda na kalau na nona bosa. There is one thing to arrive. There is a higher price that you pay to attain, to maintain the level that you had. So na isau and the soma, menda laku mai buana kalau ena mai lebu sara na isau and the soma, meron inda maroroto kana buno and the saya do bikina. Baleta na tebor na binakata menda ubali suikenda. Kine bakatanya dengan dinimbula sambiu mai baleta binakata ko ene bakatanya dengan dinimbula kono control tagi gutikin. Control tagi gutikin na kalau. Kaya singa ni rawan ninda wakayo ena dona bula da wiri men dua tunga na bula ni veve sauti ko mayo bura. So nakamenta bakatule wata kamera ni kau tamay na bula vesa. Perama bakatule wata ko kamera so may tawas batikiloti. Ni berani selewana kalau na bosa ni vei wakalo nga tatay. Wasese wakatule wata ko me bukitani to turn aside. Nangona sa ngona gai bukitani kinoko ngona bukitani kinoko ni rei ko ya ni sa kamati ko na bunikau kasi nga ni kamaya burawa. Esteri abaka yoko me ngula dabi ko ya. Merambula nga oir no nakau tamata. Kaya na lebu na ngauna baleta ninda senga ninda bakayo menda sauma na isau meron da vesau taki kenda kina be vosa ni kalau enda bakatabuli dikina kalebu na ngauna enda daurei da lebu na ka enda mai rongoda na singa tambo sena be ngauna enda mai rongo imuno kina rongoda na vosa ni kalau so nakasa mai bakatabuli dikina ngabe kenda so naka osakilat ninda dono moselia na nomi katini ninda dono mekakua na kakasi ninda dono mo baka vinaka taka na elong. So ngona lemo na ngona da may rongoda so naka enda sakilara oto. Iya kalau ena daw beita levi kalau ena daw le subi ko baka ruo baka tolu ena bebo no enda daw mol kina me dava na ngona enda sa taura matu kina na bosa ni kalau mero ni koti kanda na kalau kina do talena
Pakatangi dengan terang. Kunin darai vira era sibiti kenta na nona bula makayalo. Mengai makayalo lalite kikenta menta na numa ni senga ni rawa. Senga. Peter's failure na nona failo Peter ni goli maya ng bongi tau doko. Senga ni dona kay rawa. Wakaya nga takatingano na kilaka. Wakaya nga takatingano na experience. Peter's failure qualified him for the deep. O koe me fail, me rawa ningai qualify o koe, me roni kilaki na ngane turango Jesu Kristo, that Peter is ready for the deep. Me roni sarama kino koe, na be wakurambu itake, tiko na loma ni bai, nilako makatitombe na mata ni kalau. Koe kuni dai lalai na buno inda tiko kina. Yana mataka indai, me rauni dakila, we need to go beyond where we're at. Singiraw ninda na may loto tinga. Singiraw ninda may rawa bosta ni kalau tinga. Maka na lumini may na Dalanga mo tinanakana. Na tinani Kelly so nangaw nakani man na ibagarua. Daw tingo nangaw na seuta kinako na obi ni lumen. Kau tamo ko na kena, kau tamo so naka dadaliba so naka duiro roka. Sa kilano tinana ni sa kenangauda besa teki bubuka she makes the eaglets, the nest uncomfortable. So to ko na obi ni lubiana mengai raundi solia nangalala buana lubiana ni kilati ko tinana sa kenangauda bebuka. So nangono siya ni buka rawa so to ko na obi ni lubiana luto na lumini ken berning kai tasila na patira sa tamba ni kel italiani betamba tambe ko daki. Kau ti koe stali. Ela soma. Berna ngona, apa lata tali. Seu ta koe na obi ni lebena. Wakadaku romba kai bola tambo. Me tabo na ngona kai dotal na nona lutu. Gai via tambe vake koe na lumini keli. Atumbu vake ni keli. Baleta ni saba kaya ngata na taman. Iko na senga ni rawa. Ni o tiko nga. Ena bono o tiko kina ni kua. Na nrenre o iko durumo tiko ni kua. Sabia kai tiko viko na kalau. Sa kena ngauna. Mosa biu may na puno enda longa vinaka tiko kina balete tiko naka ko senga na mata ikunea senga na dalinga rongoda senga ni dururao kina loma ni tamata na be kai vagarota ka tiko nakelo membaletiko mata intiki ni bola tambo na lukia na kena wasi tini kono na tiki na tini kono lukia na kena wasi tini kono na tiki na tini kono kai bi kenda ni bola tambo. Sa doa nangauna Johnny na bunau ke irna parofita mai nangauna ko ya sa bunau ta kina matentu ni klo asangu sara meradurukina ko irna tamata kedanga kena pakapertani. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. Saya dawa nangaw na ichoni na bunau, kaya na parofita may nangaw na koya, sa bunau taki na mata ni tuni kalo arasa ngusar, mera duruki na koya na tamata kaya nga. Kaya ni baka baka ba peritanya tigo biyaw, the law and the prophets were until John, the kingdom of God is preached, and everyone forces his way into it. Total kaya ni baka baka and everyone is pressing into it. Na matan tuni kalau siang ni non randau baka ulumbale. Siang ni non randau complain wasuma. Non raoira kar non rabaka bautan di rakila au na singraw ni tiko ngai na nong kubay singay na noa. My best days are ahead of me. Au na raw ni udurong mananrenreng guang balatan yu kila au na baka taka na kalaw na may kami baleti au na may singa ni mataka. Au na singa ni vingo man longo binaka. Au na singa ni vingo man may kaira tuko na tiko na tamata. Au na baka tulawa baka takiaw. Se mani mata ba na may kaya do tiko matangu. Au na taura matuan na bosa ni kalaw balatan yu kila na kalaw sa liu tiko matangu. Kamay ka na kena wasi ruwa tiko ni tinikatol. Nandaw basu-basuka sa liu tiko matangu. The breaker, the anointed of God. That is where the breakthrough anointing comes. Everyone forces himself. Everyone
forces his way into it. O iko mo na ngumotua, o iko mo na bakau ka o tegiko. O sing ni raw ninta na baka men ana ibalbalda, baka men ana renre. Balato na sing ni rei rawa na bika be ba kurumbu itaki ni kalo, ke baka o longo binaka tiko ngai na bono bondea. Au tiko ngai vale na singa vida sa te o dona turangan daw au do pamuria na nona quando betamba na vika na manu buka kay dona nona itamba en dona seahorse sa rei vinaka pingits sweet pink gay tamukan dirin na kabulula gay kuni sarmay na lomani ngara na lomani wastito au bangango bikoy na nau ko ya tikoy bal go na kain dan daw saraba ke makain dan lako bagatito benalaman bay ni kalo. Things that we have never seen. Things that we have never seen. Ikoron yung sibita na ba nanratukon niya na turangan ng gasilap. Ikoron yung sibita. Ikoron yung sibita na tukon na italan no ake amin yung balin-rakan ng bagi. Ikoron yung sibita. Baka tauti ko nga when you force yourself into the kingdom of God. Saraw ta na dusira ngay sinkron yung ready ko tiko pagatigi ko. Because at the end of the day, semani bata pa na bekaya do. Semani bata pa na bekaya ka mo mundo ta, semani bata pa na karta ka mo ngone, sa dapat tukon niya na bili, sa dapat sakay tiko mo cost. At the end of the day, it's going to be between you and your God. Nadapay mo stikin na biyaw na kalo. Nadapay doon umiyaw na kam. Nadapay doon umiyaw. Nadapay na ibaro ni longin doon. Panukilanti ko na po sa ni kalo. Ang dito ko na po Osman, no mo binaka no muda, no bulan binaka, no tawtay mate, no mo buto niya, no rabon-rabwa, no rawatan ng bulata mo, no mula ko yali sa bata wendo, baka to sa ngabi. So stop blaming people. Kaya kasi ronda may beta, siya ko tal nga, kita sing sigabe, langan ba lato? Kaya sing may siguro to nang kasi lato, kau juga ni balut. Force yourself into the kingdom of God. Kaya siya kung tulibiyaw hili wala tambo, kauti ko, arata ka na yang mo, doon raw na kilonggo ilo mani rumo, tawro na mo wala tambo, kaya makasabi mo kate, tudake, masu tudake, hili wala tambo tudake, force yourself into the kingdom. Bata kaya ka na madyong kaya na wasi, tinikando, tikinay ruto na kuya, since the days of John the Baptist, the kingdom of God has suffered violence, and it is the violent who take it by force. O iranga na ngumatua. O irango, kani baltamo. Na ngumatua Sara. Siraw ni daru, maka lolokut yung na pono na tikina. O mura to na waragi kutu. Some people who are out there, kilati ko ni soy tiko ya. Irawaragi kutu nga mo tudaki, merangay tudaki. Someone just waiting for you. Until you rise, then they will rise. Turang awati muni, na no muni matawale. Ira na wekamo, rotaw na lubem. And we have that privilege. We have that ability. We have the power. Sa rauta na bula, garabi lotu, lako may lotu, ena singay na no. Arota. Let's force ourselves into the kingdom of God. Amen? Yes, let's force ourselves. Let's be aggressive. Not the bakambauta kena, not the kila, meround the kila. Kake dalam ni bayi ni kalau erawa. Ena takama na kalau, ena takama na kaya bakando mamula. Au sembera bakando ni rai na ena dona ngaon. Kun warra cengavi tal-tal, kun warra cengavi nomdota. Tu idaka teki ko ya. Sing yala ni kanta na puno inda tiko kin. Menta tuko na, retaw may tao ni, oyaw tiko na koro. Ito to batangan na mo sini kalau isili kanta na kalau. Tora na mo sini kalau, you run with it. Waka yokin, kuni wil wala tambo wala nga miyata na wala nga. Study the word. Sung tunti ko na study na may tabi nandun na puno. Study man nga ko. Pero ni kauti ko na kalau bagat itombo,
elaloma ni pai ni kalo. Dona was makasabak tayo tuwata tiko na lukia na kenawasi tini katolu na tikinay ono kina tikinay viwa. Bilibe kanda na tikini voltambia. Sa tukuna talang ako koyan na bosa makatutuwa tonggo. Sa ando na tamata sa te inano na werni weni endo na lolo. Asala ko mai me bakas ngraki na buana kasi nga ni kunia. Sangay ka ko koya buana e bakataw ni weni. Raida sangay ambaki tolu kau sala ko mai ka bakasanggaran na buana e na lolo ongo. Kasi nga ni kunia kasi nga ni kunia. Taya sombu, sabak kadada na malingan na bonua, e na buku ni daba. Sangkay bosa ko kuya kakabwa, kemuni na turanga. Laibo mandanga metei kena yang baki talanga ongo. Meuduki raka baka boli tamanda, kambiuta kina nande ni manu. Ia ndenga ibua, ia kebaka esenga koni nangai maita sombu. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now, I've been coming to look for the fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for one more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Tolu na embaki. Kai tiko wikenda na ibola tambu ya na mataka ni kuwa tolu na embaki. For these 3 years, I've come looking for fruit on this fig tree, and I find none. Loma ni tolu na embaki, kai tiko kona bosa makatautawata ni lako tiko may naturangan go, meron ni raida na bua, embasika, e na bua ni lolongo, guys yang ni kunia kinoko endo na ka. E ana no na makina kalo. Bata ni na makina kalo, nangaw na nga endar sala, kung may kina na nanalo manibay, sando ton meteki buwa sa basika sa navisaw. Sando ton may basika tiko may sa navisaw. Iya, ronga na kya na ipakapakandewa, and amplified version na mataka ni kuwa, natikinay vitu. So he said to the vine dresser, "For these 3 years I've come looking for fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why should it continue also to use up the ground, to deplete the soil, to intercept the sun, and take up room?" Tolo na yung baki na namaka na kalo. May nangaw na nga yung tataboy kalaw kin. O sa ito ko na oti, sa doon may basi katiko, sa nabisaw. Nabuha. Siya nga nila mo na mo ba kayang ataki, siya nga nila mo isoli-soli, siya nga nila mo na mo raw ni doy bosa-bosa, siya nga nila mo ba yung masulaki, siya nga nila mo prophesy wine dua, nabuha. Na karakter ni nung bula. Ibesaw na ibosa-bosa na ibalabala, kaya teki mo may lamago. Kaya ito na ko, aw lako ti ko may na laman itol na embaking go, aw ngay, siya nga niray lang doon na isaw. Pero di kaya ko doon ito nga na ibosa-bosa. Ay, na ibosa-bosa, pinakadagir na ito ba? Iluto siya. Ito na ko, nabo na, may baka maumauta ka ti ko kina na geli. Why should it use up the soil? Deplete the soil. Baka mau-mauta ka na mineral winaka, ti ko na lo maningele. So nakakanay lako ti ko yanike. Baka tarana kaloy na ngusun roir na namunilumuti, mau-mawale, baleta ninda loto ti ko, singdo na bisaw. Nisasengan nito na bisaw, wala naman nito sarap na bikaliw, may buwan na kalo. You deplete the soil. You waste the soil. Waste time. Kasi this is, gana mo sa nikalo. Binangata kami, nanuminta-minta, minduat tali, may dami kina. Karaw di ba kayo, may digama na mo sa nikalo, bita na ba katuliwa, aw sa nawisao.
Ingai sulia na ngalala buana kalau. Meron di koti kota le kina veka bobo. Wakatakila buana ka. Senga ni tanra ko mena raiva nandona ngau. You intercept the sun. Na mata ni singa. O koe sulia mai nakakana vanan roni kau. Nakakana me roni kana tiko kina nan roni kau. Nakana tiko nindona kau. Nasan roni kau bakasangara tiko. Mai nakata-kata ni mata ni singa. Yani da sa lotun dende. Siang nindua na vesau, rai baka lotu, so naka, baka masih kanta na daw ni Bengarag. Aba bilang dati kung garan na lumutin ni Kalong, kanta na randini gasi. We have a responsibility. Rai dir na kau randaw tiko na ruko ni Flo. Si otor main doa na tanga, o umbia to kan doa na vedo, o te rua tol na singolay dira kayani, rai buladi. Balata na tawa, singa ni yada tiko beira na maten singa. Koea, wasa bimbi, kebada daw ni Bengaravi, sampalabu tiko, nanon da toso, kenda daw be masu lagi be kenda na marama, daw be wasay. Sengola nga ni koea, we have position in the family as well. Kenda be liuta kitiko na long non da matabuwale, ninda sa lotu tiko, senga nindo na beisau, kenda itatao ni sonakai binakata na kalome bakan ron rai meirango. We intercept the sun. Kaya rauni muri lo mangutiko. Rauni o lotu tiko. Siang nindua na kerekta nimbulai sarawi ina nombol. You don't know what happens in the spiritual realm. So nakau iko tako sama tiko. So nakau iko bakal lati tikin. You intercept the sun and you take up room. O baka waso banua. Waso sa. Kung sa ito ko natin, ksena, kaya baka diyan beka. Indirectly, I would say, may kau sa ito ko natin. Binakata ka na indami, ikon dambe, tiko bikenda, rundar siya nga indami, daru binakata na bisaw. Binakata ka, may indami kina indami, daru baka waso banua. Binakata ka, may indami kina indua, kaya raw ni wakayo, may labeta na kino ng bula, may yayang ngata na matentu ni Kalong, may wakayang ngata ka na Kalong, balat ni Leo Vera sa alitu. You use up the ground, you deplete the soil, you intercept the sun, you take up room. Doto nga, pakatangin. Kenda kelati ko kenda daw ni Bengaravi, lewaran tambi tu ira resiviti kenda sa. Sengol nga ni koya, irna tu itumango. They don't read Bibles, they read you. They watch you. So harus yang tunga Manila tu balitikin. There's no change. Sabi rin natin, tas yung nibesa marama, balitikin ta nga. Kaya bultam, harot ang nabunaw, bulataka. Nabuo, membasik. We need to come away from the level that we are. Nakalaw, may labit. Nakalaw. O kaya daw, may nakata, may kau, may labit ikan, na kinandota, lima katangin nga. Balita ng bula matay nakalaw, natubo nga ng basika, na may isaw nga ng basika. Matay ni Cornelio wasi tolo, tikinandua kinatikin ay tolo. Ia kuyau au sasenga ni bosarawe kemdo na beokani na bokabeira ersabaka alo na bokabeira ersabaka anga na bokabeira ersangone lelai enanono tuwa watakena Kristo au sabangono bikemdo enawen sudu kesengai enakaka nandina ndo sasenga ni rawata endende talnga ndo sasenga ni rawata ndo sabaka yang otikonga dosa sengali ni bakayango. Dosa sengali ni bakayango tu kay bala-bala bakatamata ni satu beke mundo nabubu kinability. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ.
I gave you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? Kaya o Paula vera mai Efeso, tuno ko au singira ni wase rau vi ke mundo na ve kati tombu ni kalo. Se via ka ko au na singin rau ani na ve bu ke ni alo tambu vi au meu bu ke mundo meu laveti ke mundo tali ki nan do tali ni vakatangi na kende balata. Do singa ni ngandra pa na ve ka mo. Do viati ko ngai na do ni vakatangi na kende. Wakayango tunga na bula. Lemu na veng gati na veng bubutaki. Au tu kuni tiga na mataka indai. Sa kena ngau na menda sa biuta mai ya sonaka. Na veng makatangin dengan dia so menda laveti kenda dake. Pero inda sengolangan ita sarama na veng kamu bo. The world out there needs you. Nakalawin mo itakikot ko may batiki yao. Indar na may vakava na kay kadibi kenda rukin na naturang. Tuno ko, au biya makatakilabi kem daw nakatito mo gisiraw. Nakakausan na nakawa, ausan siliti nga kem daw nakaka na koy rauta, na iba katangin nga din mo, ausan siliti nga na sud. Wain sud. Balatan iba ngon tinga na bola. Lekayo Paul birmay piro na kinawasi mo tuno ko. Santo daw, you should have left the elementary stage long time ago. Sa kena ngono ko mo daw sa kautira may lamo irna yalo realitu, makabulidira o realitu yang ko. O sa makabulidi kay mo daw tingo mandanga. Kalibili kay wal na ipiro na kinawasi lim. Tin kan dua, tin karua, tin katol, tin kaba. By these teachers, we are teaching you all over again. Buki makatabulidi. Sa akin na nga ko, mo daw sabi makatabulidi. Yeah, because we cannot go past the outer man. We neglect the spirit. Dabaka, wala taka na nung tambulo ni bewa kani bakayalo, pati kayo nakalo. Kaya singrati ko kina na matua bakayalo. Yata nang ren-ren kay singran da rumah. Damurian ang oni sa raw. Ang samo sa ngaran din medengunelo, wala kan medengunelo. We react differently. There is a difference between this. Being childish and being childlike. Kaya ronduindui, mabangon yang ngone kaya obi-obi ngoni. Sangkasi tigo kaya obi-obi ngoni. Kau pola ni wangoni awan daw po sa me bakana ngoni. Ando kita kana beka me bakana ngoni. Ini saya me utamata bula. Au sambita tan na beka ngoni ngoni. When I mature, nakapakaya bangon ngoni sandun don mesa. Siya nga nitikin inong bula. Betalemo weekend and daw, sige binakata men daw, sa siya wala nga ni rongoda nandina, men daw ramatuan nandina because you're going to be accountable. Ren na bisaw. Binakata mo na kamdora kangay, fika na makasama, sa di chumelo na mo makasama. Gay di na mo makasama sa makan rukay ko tiko nga, na ikaw kila, kaya na ikaw sa arayda. Darayda na bosa makatautawata na madiyo na kinawase tin katol da kilata udoko tiko na mari katalanga na kinawase va na maridiyo na kinawase tin katol e bosa tiko na chisu membaleta na bosa tapakatautawata ni kwa nandaw kakamuraki madiyo na kinawase tin katol na tikina indua kina tikina iwalu tikini bola tambu rongong balabu toka na tikini bola tambu ya kina itolu kina tikina iwalu no ili kamantanga weekenda asal limu na kasa bosa taka beiro ko na bosa makatautawata. Sandua na dawe kakamuraki salek laki kakamuraki. Ini sa kakamuraki lako sa lutu eso na tutu ni sala asal laku may na manu-manu buka kakania. Asal lutu eso kina panua be batu sa siang ni lewu kina nanggele asal tumbu dake baka tolsar ni sa siang ni babaku na kina nanggele. Ini sa dambe dake na singa sa malai sa siang na lakana.
Sarangwa sa sara, asa lutia so kina veiwava ka watona, asa tumbuda kina veiwava ka watona ka baka rumuta, asa lutia so kina buno binaka, asa wuwo binaka, sa buon rawe so, asa ono sanga bule so, asa tolu sanga bule so. Tolu nai kava ngele, sanga ngel binaka. Sanga ni rawa ni tumbukin na kai kamuraki. Dua nai kava ningelea ko engele binak ke kali bola tamu asa ndrawe so ono sanga bule so katulu sanga bule so ia tale ini daraida ningele binaka ke indu ina harvest, same soil, same nutrients, same fertilizers. Sera kamburakai don raw sora kamburakai on sangul sora kamburakai tulsa koya raun jalan ko patati ko mailot raun intar rongo da patati ko na bosni kalo. But the difference is those who force their way into the kingdom. Koravaka iyo mera wila na na vikasa si vikapola mi kakabaki mi utandola na vikasa tu ini. I press forward towards the high calling. Processing walangan itu rakau tera. There is a force that is exerted. Kani boltam oira ko ranguma tua sara. Erna tau ken. So atol sangabulu, so enrau, so ewan sang. Darong ada tiko na ipiru na kena waselima, kung darong ada waltingan ko na tiko na tin kabasar kani voltam, asayang abe rasa matua na kakanandina, o ira erasa baka rautakan na elonra ena ibala-bala, mera baka lewar rawa na bi ya na be kasabinaka, siya na be kasata. But solid food is for full-grown men, for whose senses are trained by practice to distinguish between what is morally good and what is evil. Oira ko era matua sara kani bola tambu, they are trained by practice. Ngona nga orang ada kina na bosa ni kalau o sabaka iyo mo dakata kina. We are trained by practice. Yan tagaraida ni oira era duan rau, oira era ono sangulu, oira orau na tolu sangulu kena ono sangulu. Sanga sara niya lon raw, mero wakaw kawa, mero tamuso katalangan ng don raw. Gele batanga, maniwa batanga, season batanga. The difference is how you force yourself into the kingdom. So sa, ausarot yung tangan ko. Alay mga mera, bagay tayo nga na baita, meta na kalo, and ano bagay tayo, meta ko'y muli binaka, ko'y daw mataw na bosa. Kanda mamaw, na panuan da tiko kina, kanda senga raw ni, ray da raw ni, tiko na yalo tabu ni kalo, there is a groaning within your spirit. Ni tukuna tiko may na yalo tabu ni kalo, oi ko raw ni o talabe da kitale, oi ko raw ni o lako tale bagatito mo, oi ko raw ni o tete tale kine sana mawi kine sana matau, balatan ni o lako matikin kalo, ikon sikiran chuban tua. Because God is never static. Everything about God is about growth and elevation. And ayato nga natubo, and ayato na bilabit. Niti ko na kalo. Iya bakataw ti ko may nangangandri nilo. Bakataw ti ko may nangangandri nilo. Doon na kahit ti kong gorilo mo, there is a yearning inside of you, waiting to be released. Kentaro nga dar na wakilani dotani. Kilati ko terang ng kasile. Daw ba ulubale? Randaw mo sa kasile ko iko. Sana kanto pa katakilabi ko nakalusing pa katakilabi. Daw ba ulubale? Daw na numutunga niyo. Balate niyo mesa takiyaw chikubira. Mesa takiyaw chikubira. Me daw ba nangaw na? I had confidence that God has a calling for my life. Ninasiyangan niyo koe-koe tiko ngangko.
Sengol nga ni Kuya, nanonggo mo kang bauta kaya nanonggo mo. Sito nanonggo malmalong. But nakalawa na singirawan ni Fosta ki Kuya, basta urarata ki ko. He's a gentleman. Kuya warra ka na nung mga ngadre kaya nanong ba kayo. 100 folds kaya ni balbal. Di ba kanduan ng rauta kina kaya na level? No. It doesn't mean that it is 100 times more. Di ba kanduan ng rauta kina na harvest. It doesn't mean that. When don't rauta na kaya na level. No. It means the fullest of the potential. Meron naman ay bakatang, nyandeng-gandeng, dua. Di ba kaya kadibi ko tigo kaya nakalo. Erawa. It's attainable. It's achievable. It is available. None wrong those who force themselves into the kingdom. Kenda ronialo kevi, kenda dayati kevi bagalayon. Erawa. Tautan na maram. Nirandaw liw na turang. Ada tungan na turang ng gasiliw. Kilaw ka. Nangona masama ti kenu ngono tu tahu ko sa bola. Ken balbal ke muni. Done besule buta ka ke muni troka ai. Sa, au sa ngando tu na uhir sa ngarando kai. Sila sa bola o. Ya bete liu endua besu to ka. Ya asik to don menamul bale. Because you can still make a breakthrough. Se ode vi besu, se ode tauti ko mai na mosa. We have that ability. Sento ko na na bola tamu, o ira na 100-fold. Ko ira rawatan ng raw, sa chiko ng raw, dahil doon raw talibaki. Quantity, they will. No. It means the fullest of the potential, the fullest of the anointing, the fullest of the power of the Holy Spirit, the fullest of the gift, the fullest of the blessing. Anda bulu binakata na kalau meron dari ada wakendaru wakabo ke wakandaru wakatule wataka dar masing ni tigo ngai na muno dar tigo ken laivi bura me zakabo mai na kavi na kata me zakabo laivo na teboro me zakabo mai na kavi na kata me zakabo fire best shot kem tapatan dotani kima biravita na bossa ni kalau we are armed and we are dangerous wasa sawan na kalau. That's right. Sangau na dito na kemarama. Alvinaka. Iyo. Sarau tana, lotu makawa, lotu mudesa, lotu ndusi, lotu nuita katalendo. Raivi ko ni kalawe nuita kiko. Nakadi ni kalawe tiko bari. Kalawe kau tiko mayo. Mamay ranadi ang ang nasarangango. Kailangan ranadi. That's the top position in the land. Ang nabunuan darlago kin. 100 folds, the fullest. Sing around daru be mamati ko nga. Sing around in daru. Oh, it's just enough. Labir nga na liw, mera liw. Labir na boli binaka. Kalau sing reda na mo boli binaka. Kalau sing reda na mo nosusumay kina. Kalau sing reda na kaisa nga ni tipo beiko. Kalau reda ko ay nakasa solio ti beiko. It's there. Kaya kami daru na kawan. Daru lako na mata ni kilo. O kaya nagay bukay ko mo taradaki. The righteous, they shall be as bold as a lion. Wilikina na marama. Natamatay alon dondon. Natamatay alon dondon. Yang gangga mewakan na layon. Amen? Kolosa, kinawasin doon at kinairosa nga bulu kabitu. Walilay talaga. Anang gay, batara tugun tigo biyaw, mingay tin karuna kolong menda sa liyang wiki. Ni uting ko, nabuliti ko na daw ni Bengarabi. Uting ang ko sana roti kenta. Kolosa na kero wasen dua na tikin rosa nga bulka bito. Oikem do talanga doa kay ni sabi na kata na kalo me baka takilawe ira na kena baka indina kena tale ni kawu ni ongo na kena mali wana be mata ni tu ongo na karisto na lumamundo. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you,
the hope of glory. Na kalau nang nangangandre na turanga. Me vakataki lao koe kina vei mata ni tu. Na kena vakaindina, kena tale na kavuni ongoa na kena maliwa, waya na karisto kina lo mamundo na kena nuita kina kalongat. The hope of glory. The hope of a greater dimension in God. The hope of a great anointing. The hope of greater power. Meron ni rasarava mai, o ire rasenga ni ngaravi kalu, e ana kavuni ko mbita tingor na kalu kenelo. Kona kavuni gori, nona ngangandre ko lelai nandaru ngandrema. Nona ngangandre na kalu me vakatakilai. Meron ni rasarava na ve mata ni tu, na ve katalei, na kavuni e na mata ni tu ni kalu. A hope of a greater dimension in God. Yang lewu na ngauna, enta vingo mamenta sa aroti kanta tinga, we settle for less. Ronga na katu no pola, Philippine kena wasi tol na tikene tin ka batu no ka kausa viva na dere, meu tauda na dere. Saka vivia o kina mai dake na kalo, ena buko Kristo Jesus. I press on to the mark for the higher calling in God in Christ Jesus. Kalau daw vekau mai na dona banua, out of somewhere into somewhere else. Out of something into something else. Kemakai etukuna tikoni volatamu that there is a higher calling, then there must be a lower calling. Whom God is calling me or calling us to a higher calling. Ken balbale e kai tikona kalo dona mono iko tiko kene rau bela betiko dake. Kalau na singa ni kauti ko mai en rarama mga ke makauti ko na mutu-mutu. Kalau na singa ni vina kata meroni vakayo moroni talabe dake kenandua na baga bauta lebu dake. A greater faith if you cannot have a little faith, unless you have a little faith. Lai tiko na mo baga bauta kalau talana na mosa ko via kauti ko tani mai kya ko via kauti ko dona baga bauta ko dake lebu dake wa dombula dake. So if he says, kim kakao ko pola ausa viviva na dere, meu tauda na dere, meu rauni uiado, kina kadi vedare, e kadi viautiko kina na karo. So there is somewhere along the line where you are settling for a lower calling. Mataka ni kuwa, vina kata na kalo, viviva na dere, wakayo kinandra kitangore matango, taura matuana voce ni kalau, enrama na elomu, ngalu na ngusumu, babo na matamu, damu ikala wailiu, kalau via kauti ko tani mai na kadi lalai lolo vira, kalau via kauti ko kadi bakata mera dedare, bagarutaka na kalau kadi wiko tiko kena. We are not the tail. Asang kisikan na kalau menda uluna, enda sengani buina, enda sengani lolo vira, enda dedere. So if there is a higher calling, there must be a lower calling. There must be a lower calling. Ang sarang daw tukuno ko ira me waitag, ang gendo bitani, kendang mata dan wara ka nang nandono. Kaya tapaka durumeni baka malu esa naka. Kanda gendo biya baka durumeni ba malu, kaya bamba mailiu, kaya sa tangalu, anta baka iyo, anta durumeni. So God is about growth, about elevation. Though non nangangandre na kalome, labeti kenda. Bagay makatangin again. Dito ko na kawe Moses wasa kawe Moses lakan ken wasi rusang bul kalima, wasi rusang bul kawano may tomay di kida, leila ko na wala ko yan na ken wasi wasang bul. Ni wasa tiko na kalome Moses na ken tar na valdisor. Tiko na auta koti tumba, sanggay tiko na longi tambu, sanggay tiko na longi tambu sar. Auta kot lebu na tamata. Ay excess kina na tamata kaya nga. E ano mo no e pangamatay may kina na isoro, right? Tas taronit na kila, tas sika kina nanra, unora para utang may kina ng bete, rangay kautay loma, e na loma ni longi tambu. Saya na loma ni longi tambu, tiko nga iso ko ng bete lebu ko raw ni duro ko ya kina longi tambu sara. Autakot kau na ko may vembura ka kina nangon iturango chisu ena madiu na kena wasi rosa ngul kandua na nonra tebeli ni be sawi lavo o irna do boli boli take. That is the outer court. Excess kina na tamata kevenga. Ya ni salah ko kina longi tabu vida nga salah ko kino irambet. Ya kina longi tabu sara sangai le lendua nga basi ka kina wakandua na ve baki.
Ya, galikana wakata kilana kena wasindu na tikina wono kani voltam. Sagisi kenda na kalau menda tui menda bete wana kalau be tamana mesa ia be koena wakaroko roko keina lewa katamundo. And he has made us king and priest to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Kalau yang gisiko, kalau yang gisiau, mendarutui, mendarubete. Kings have authority. Priests have access. Gisikan daru mendarutui, metapa nangauna, mendarulaveta take mai na no darumbula. The confidence that we have, mendaronin darulewa, wakarota, wakatu wakanduataka, wauda, sereka, kataka yato na bura bakayalo in wabu kitikenda, may nakukoni no tabasa. Baleta na tui, his words are life and death. How can that? Daru talabiti ko ngomen dar nilaya doba na ipakatangin ngin. Siguro nyo na condemn tagi ko pati ko siguro. No, kalau sa. Yan na ikaw ting may nakalaw. Kun lang ka. God is going to bring you stages by stages. Be doba na ngono na wakila niyang gay bosa sa pakaya to ka nakalaw. Pakaya to ka nakalaw. Because words are powerful. Words are powerful. Kings have authority. Priests have access. Kung napanuweran daw lako ng akin na levida. May tapasar na lang kita musara salay leven dua. Raoni daru lako main. Auto ko enda tosto nga valyolim. Tosto nga valyolim. So we can comfortable long vinakan inda tosto nga valyolim. But when God begins to single you out, yana bunua sa sacrifice takina sona ka, sona bunua sa sona bitokani sa singraw nila ko, kina bunua mo ko sa lako kina. Some friendships got to go. Iyo. Some friendships got to go. Some connections need to be cut off. Wala tani sangaw na sabi abi kauti ko nakalukin na dotal ni bakatangin ngete. Amen. Kalau ni sabi veka when doon itangin ngende. There are people that you cannot take to the next level. Bata na puno sa sibira ka kin naklo. God zeroes you down. Sa singiron ni dalako bagalilim. Singiron dalako bagay song-songolot. Singiron ro lako bagabiutin. Yan ngon ni lako ni tamatayan dua. Because God's desire for you is the fullest. So that you can all be who God wants you to be. Out of court, in a court, the holies of holies. Kaya the kilati ko, there is more to this. Ayo. So nakabagan domong bula etiko, wakalaw, darsamber niya domo tiko. It is more to than just coming to church on Sunday. It's more than just your title. Wakil na kaya, eto na sa nabun, sigday kila. Balato kaya na daw, matay na kaway, dako, na rayvi kaya na tiko. Dagay, wasang nga iso na ka, baka mamataw na iso na ka, balato di soy, baka rayvi ko tiko may. But the boldness and the strength to stand in the public depends on what you do in the secret place. Makataw may nabunuayado in the privacy. Uy, ko nga, yan dito Sa singiraw natin ko na out of court, sa singiraw nila ko mga lero, sa ram singiraw lero alat tolo. Right into the holies of holies. One of us. Endo nga nawag tinra ng kasilibayaw. Sing Washington. When I tread onto the level of intimacy, just one. Mga ano sa libay, wala ka kinatama mo baka lumala. Hey, sir, ko din friend, you cannot take your husband.
Na iwasa-wasa na lang manirumo ni wale. That you have the confidence to uncover yourself. Siguro niyo takam lerwa. Just one. Kana kalabesya, I am your husband Israel. O katibi ko na ito. That things begin to fall. Relationships begin to fall. Nakaundaw tatalita ka kami sa siyaw yani. You have come away from the outer court, from the inner court. The holy, endonga. The fullness, 30-fold, 60-fold, max, 100-folds. The outer court, the inner court, the holies of holies. Kalau sing vena kata muti ko ngando di bakatangi dengan. I challenge you this morning. Sing kan lau raike. Sing kan lau raike. There are people that tigoy bale. Your neighbors are there. Uno ana makete, uno ya kalago kina, may nakoro, uno ni sango. Because you cannot have a public life unless you have a private, intimate relationship. Because it's no longer about religion, it's about relationship. And the Babuliana program is so, but we miss the plan and the purpose. That you've lost the longing and the desire for God. And you settle for religion and not relationship. For my determined purpose, it takes time to know God. It takes time to invest. Ni ko kila ni ako na nomu turanga, ako na nomu ibakambula, ako na nomu veika kevenga, ako na kami na nibula, ako na tau kanina mumata wale. It's all about Jesus. Kala Paula, meu kilay ko ya, kaya nakaukawan niya na natuda kita lemay naman. Of all people, Sanga linia red, Paula red ko yan, ang sala may tamas ko. Nadaka na kaya nawase diwa. Haray di ko po, haray na nararama. Kasi biasa kaya po, obya kilay ko yan. I won't settle for the light on the road from Damascus. Sige road diyaw nararama ya, ayaw miyaw kilay ko yan. Sama kau sebenarnya experience taka wata kay nakalo oya meu to sa bakatito mo oya meu labeta da kamay na mula I have to force myself into the kingdom seni raw diaw na raramaya oya meu kilay ko ya kay nakau ni no tu da kitale manimat kiraw be to kanya nakarara brother mai wala manwa mai na masi na babo mai oya meu kilay ko ya kiraw na be to kani I will stand with him in trials and tribulations. I'm not satisfied where I am. I sing in Mama Wike. Sing rauti au na muno tigo kinango. Karamada na helone di kilau ko ya. Eu meu trai ko ya. Rito salah ko may natisipele chona kana wasi rusa ngabulu. Rito kabi to masi kita usaray na turanga. Kabi rito to masi. Au na 70 reida. Na weni wako na lingana me domo na ngona au sandara makakina na nongo ingangalo and sirserena sing tamatan daw makatitinga tamasi he had a different desire dotan na non ngangande vetu ko ko unless I see him then I will believe wayo meu reini ko I need to have a testimony for myself eu meu experience
staka na tatarea. Dau ko ni mai tuko na tiko viau ni dosa. Oya o bina kata meu tarai ko ya. Meu reva na matangu na mau ya dia wako. Na wendi wako meu dharma kana no gengangal. E na sar sar na. Anga. Au na gai vengu kina na longo. Dia reva na tuko ni alo so. Dia reva na no tuko ni alo na turanga na gasilem. What about your own testimony? What about your own experience? Ni ko na kaya mo na kalaw turanga siya ni rauti ako. Au na thamu ikalawa. Me waksan ka nga. Kana matay ni Choni na kaya nawasi rua tin ka matulog au sa wala mi kaya mo daw nangone ni sambako din na mo daw wala da. Au sa wala mi kaya mo daw na darbo ni daw sarawana ka ni buto-buto. Au sa wala mi kaya mo daw nagase ni daw sakilay koya. So there are 3 stages. Ni dati ko na makatangin nga diningone o nakaway takatingano na may wala na o nakaway takatingano na may buki-buki o nanggaro na kunilaso o manggaro na makakuha kakasya na doon na. You need to come away from that stage. Meda mo na niyo kilala mo sa iko ron niyo balo nga makatagi ko. Ini makatangin dengan deler tu nak kau, wala we kem daw nagasin nindo sa kilana no mundo kalaw. That you need to know your God. Ataka ni ko challenge takiko. Parama turanga adorbo nangonelew. Taro na mataka inday saro tati ngangor. Sana ro tati ko ngangor. Ni wawa tulo malangi. Kinavika wakandumong bula. Siya nga namatay ko niya. Siya nga nadali nga irongota. Siya nga nidurawa kinalaman ni tamata. Na kaya magarutakan na kalo. May baliti ko, special. Harutan na lako makalelew. Harutan na makararabi na watin. Laka-laka, we force ourselves into the kingdom. 1%. May na-out sa God. Doon may na-worship Him. Kilalong kita that you push further to the Holy of Holies. May natulong sa kabuleso. Ono sa kabuleso. Now the fullness. Don't go for the double anointing. Don't go for the double anointing. Go for the fullness. Double anointing, don't makilay sa may. Where you gonna matakay day, the fullness of the anointing. O sabo sa bikem daw ng onilaylay. O sa bikem daw na dorobo. O sa bikem daw ng gase. Lako tanimay na matay ni makatangin ng hindi. That you always conscious of your sin. Kuno takibiken na no na yalo tabu ni kalaw ken na no ko. We have the power. We have the power. But you press further that you know the God that you serve. The intimacy of that relationship. Manamat. You are and is a strong, powerful helper that you are. You're special. You are unique. You have value. You have worth in the kingdom. Labo bihiko tiko kina. Labo raiva talite ko ito. Di binakala ke may bihiko. Manamata wana turanga. Iko nga, ay singkila iko. Kaya mga tiko na matagay day, kaya mga singkila na labo ang ruma kaya nanganganda nilo. Nakunoy ko tiko kin. Ano mo na ikaw tiko may kinanakalawa na matagay day. To push you further. Lakabi ka na doon na seri worship team na matagay ni ko. Mga namata buwan na ko. Narawa. Otimay na ngauna ni Oda. Otimay na ngauna may pakatulawati ko kinamikenda na tamata. Pakatulawa wikenda na temor. It's time that we take our rightful position in the kingdom of God. That you are the daughter of the Most High God. Hallelujah. Wala man. Sila natin ko na turang na kasilemo.
double anointing. It's the fullness of the anointing. It's not triple grace. It's the fullness of His grace. It's the fullness of His mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, nakalaw. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, we are more than conquerors in Christ Jesus. We are overcomers of the gospel. Tiko mo te kai we esteri ke ona ngalui ke kalau na bi ba mulai talen Indonesia tarongo bia taronga ni kuana lesson en tarongo tenda indai ke ba kasaseng ni obia ba kayo ni kwa nang una tapa kangau kilani kana kelu dahin ngane sini bola kisah sinron yo bebe so ni kwa nangau na tama nalako matikin na kelu sini lako Nakainto ko lang ang mana. Total na nama. Kakabangan na baka tulawan ko. Tugon na estero na lako buwan na tuwi nang ngaunes sa kanito doon may lako kina. Ya ke usana mati nga. No nalaman nimbay na kalodyo kalaw mo lako mga titong may sangay kya na mati. Tigo ngay kya na vela beti kya na mula. Makatulawangan ni ko. Bitangan na makatulawan ni ko. Sare nito na itito ko kola ni kalaw may lamalangi. Mentonto mabi ko ni ombyuta na makatulawa. Ni ko nga. May satik wukin na ndo nanraw ni bebabo. Ni nandambula. Ibinakatati ko na marama. Na karon ito iwaseva. Merato kakuni bombula makabitinani. Tuko no ilaisa na kene walingo do songa tara katu mamai da kumundo do kai libya na wai na tabaya kima mi ba bini bina ka turangan ay tugu kima mi rongon da inda oni sanga ni kalau tu bakan tua ni kalau tumbo ni sanga tanga ni kalau ni tua na ibaka tangen dengan ni kalau ni bi baka tangen dengan te bibinak
Nawale mo nung munipos sa mga matatakibiki mami dainday. Mami kilani rangay lesu ko na marama kiki mami talanga na tiko ni kuwa. Kimami saba kayo mi kimami tiko nga na mi kimami kakuni tiko na tolu sa ngabulu. Sa na hono sa ngabulu. Mi kimami lako na donan raw turanga. Na mi kau ni kabibiki mami kina. Mi bakalo nga tataka makalibon non rambula. No mo ni banda ni bakalo nga tataka non rabi grabe. Mereka donan nga na turanga. Laka-laka nga ngor sa pakayang ataki. Yana kau ni lumo ni sobra kawira. Mirayaya ni no ni vingravi. Yana lomo ni no ni mate ni tu na kalo. Bakalo nga tawali mo turang na nombula no ni banda. Vai tabi tiko beke mame na matakan dainday. Randi ni gasile. Bakali mo takatiko na ilumo na raiboto na buku. Na alo mo tu amin dia tiko nga. No ni vinakawira na maramay biti. Na besay buru-buru dainday. So na marama-rama tingin mo na besay witi, besay buru-buru turanga. Na non ni mamibata na nung ni kaukawa, na matakan ni sino ko, kaya mamimasyo na baka binibinaka. Na yatin doon baon, na yatin ni Belabeti, na yatin Jisu Kristo na ibakang bulandina, daw loloman doon nga. Amen, amen. Ang dami sumutala na matakan na hinday. Wakalaw ang tayo kandawatan na kalo. Natin kong havalelay laman ni 5 na miniti. Natin usar na buli. Balatan da saya daw at ikaw ningwa ka na wala ka na sinikan dua. Mengkay tinigaro na kalo ka ni Sara ningwa lamay nandaw ni Vengarabi ni Tigotumba. Kaya mo na marama nandaw ni Vengarabi kaya tinggo. Ni break nga valilay ni lautan may loma. Esa ka ni nambalabo na leso ni Kuya tulo na leso ni. Au nator ni Kuarabi aros sa kabulungan na miniti. Yan natulo na leso ni uto ni leso ni Bimbi. Membalatan ng daw ni Vengarabi. Doon na servikan the worship team. Nimbera nito sa nabuli na matakan ni Sinday. Ni Sara nito sumay na tuitumba na may tiga po na nabuli ni ko. Tapos sumutala na matagan na hinday.